كرينا دولار وتشيكي شوية حالي حاضر. أنا الدولار حالي حاضر تبي مثلا بالتعبير إيرو بين soğuk savaş sıcak savaş. Mesela sıcak savaş evvelki bir bağlı silahı silah yaptın. Soğuk savaş evvelki İro bir ekonomiye. İro Amerika yani Amerika bir nazaramı deccale. Beni şevkede ilgi talebeki ısal beri o zaman bu çan sal beri diyor Amerika deccale hem bavar netkir. Anas bavarım ki Amerika deccal be. Çünkü deccal hadiste Peygamber'e medbe deccal cennet aviye cehennem aviye. Yeki küpe به تابعی و آلی کاری داوی جنت آخو ای مخالفه داوی جهنم آخو امریکا آنا وی دجالیتیت که بنیرا أنا أصلا تمثيلجي دجالتي تمثيلجي دجاله نه دجالی حقیقی شه أنا از پیغمبری مدبی نیزی سی حبی دجالون رادبون یک جو کسین امریکا دجاله ایجا حتی مثلا شمعین عربی یک علامت قیامت نیزه حاكمي السعودي بأن ظالمي الدنيا را اتفاق بك. يجي على أمريكا أنا مثلا قرالي السعودي ده بإسرائيل بأمريكا حتى طبراق حجازة مملكة بيغمر دين إسرائيل دين أمريكا وتشقى بريق حجي وعمرجية وبترول تبدأ أمريكا. في علامات أوكي إذا أنا معاملة بالدولار حرامة. قال سويسرا بالدولار حرامة والله هند كتاب الشريعة تبدأ بين. وقتك مسلمان دولات كده حالي حربي دابن سلاح فروتن حتى مال فروتن شوي دولتها محاربة حرامة. çünkü bir silahı Müslüman tüküce. İro ki معاملة بالدولار بك دولار تينا مثلا ذكر قوات دا أمريكا. شو أمريكا تخوزها تركيا جبنا وك حالي سوري، حالي عراقي، حالي سعودي شخرا بك اسیر yani. ایرو مثلا چما و نرتیب ترکی رات کن چمکی اردوغان بحث اسلامیت که و اون خریستیان اون یهودینه امجی مسلمان جبوک چواش اردوغان بیجی دولت کی لایق بود سر کمالیزم و سر لایقیت بیجی بحث ترکی اسلامیت کن و عکس و عناده به ترکیه را به اردوغان را به دولت رات کن. اف ملت ترکی جبو خاطره که يعني اف امريكا نبن اسير وتشقى تركيا انا مخالفي امريكا هرا والله تشقى فقير وتشقى زليبه بخو كيفامتي كما دوري امريكا واسرائيل دوري يهودي وخريستيان هرا باذن خلي بر اسلامي هرا وخداجي ياردم بك ان شاء الله جبروي هاي معامله بالدولار انا حرامه یکی دلار دستی هذا من کسین گره هور بکه هور نکه پیگونه کاره و نکجی دبی یاردمجیش امریکا وقتی پلی خراب که دلار و چند قرشا کار بکم یعنی وقت سلاح کی فشکی مرمی کی بده امریکا و بری ترکیه بری اسلام بری مسلمان ده جبری های معامله بالدولار آلش فيها بالدولار انسان مسلمان حرام حالی حربی ده و مثلا حالی حربی داره و دنیوان زنگینه که مثلا هی در وای ترکیه هندره ترکیه جی وانه بخاین و وانه کل لایق و کمالیستن او پرپرت کن دلار جبو خاطره که و حکومت موجودنا بخینن جوی که کمالیست و که اسیر امریکا بوره بیا وقت مروه یاردمجی مروه ارتاق بله مناطق واسه خوش راضی به ان شاء الله